Slavlje vaterpolista Partizana posle četvrte uzastopne titule nije dugo trajalo. U našem najtrofejnijem klubu sada strahuju da će im sudbina biti zapečaćena i da hoće da ih potope, optužujući za to i čelnike Vaterpolo Saveza Srbije. Da li su crno-beli nekome trnu u oku? Čiji je bazen na Banjici? Kome se žuri pre odluke suda? Kakav stav o svemu ovome imaju u Nacionalnom vaterpolo savezu? Reći će nam gosti naše programa. Aleksandar Šoštar, predsjednik Vaterpolo kluba Partizan. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i dobrodošli. Viktor Jelenić, predsjednik Vaterpolo saveza Srbije. Dobro jutro i vama. Hvala što ste ovdje. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, kada ste na konferenciji za novinare juče direktno optužili Vaterpolo savez Srbije da radi na gašenju Vaterpolo kluba Partizan, šta ste tačno i na koga ste tačno precizno mislili? Kome je u interesu da nema Vaterpolo kluba? Pa ja sam tek došao. Pa ja za mjesec dana pa na mene po saopštenju, na mene. Možda bi ja trebao i da odgovorim. Pa ja sam to juče na konferenciji za štampu i rekao. I to je potpuno jasno, a isto tako sam rekao da sam svo vreme ovo do sada govorio da između Vaterpolo kluba Partizan i Vaterpolo saveza Srbije treba da postoji znak jednakosti. I zaista to tako i mislim. I to tako jedino može da bude, zato što vaterpolo jeste najtrofejniji naš sport i ne zbog nas koji smo sad ovdje, nego zbog svih generacija koje su iza nas, koje su sve radile što su radile. Uvek je Vaterpolo klub Partizan bio nosilac i perjanica svega toga. Iz njega su ponikli svi igrači koji su kasnije igrali za nacionalnu selekciju. Dobro, a šta je sada? Sada se dešava to da u ponedjeljak se održava konferencija za štampu u opštini Voždovac zajedno sa Vaterpolo savezom Srbije, gde, pošto znate, ako treba i to za time da budemo upoznati, da je u toku spor o utvrđivanju prava svojine na bazenima sportskog centra Banjica između Vaterpolo kluba Partizan i opštine Voždovac. Spor traje u jednoj pravnoj državi, sud je institucija koja treba da donese konačnu i krajnju odluku i onda se dešava to što se dešava, da se na konferenciji za štampu obelodanjuje to da Vaterpolo savez Srbije dobija termine na bazenu sportskog centra Banjica besplatno od opštine Voždovac. Znači, to je ono što sam ja isteo, Viktor, da postavim pitanje, iz kog razloga se umešao u spor i stao na jednu stranu. To je u stvari suština čitavog problema. Znači, na taj način se direktno ide protiv Vaterpolo kluba Partizan. Mislim da treba da se utvrdi ono što formalno jeste. Sud je ta institucija koja utvrđuje. Nije sporno da sve reprezentacije i selekcije treniraju na Banjici, kao što je to bio dugi niz godina. Pa dobro, ali neko će vam reći da upravo to zamerate. Dakle, šta je to što je vaš? Upravo to što se Vaterpolo savez umešao u spor. I zato što se spor vodi između Vaterpolo kluba Partizan i opštine Voždovac na utvrđivanju prava svojine na imovinu. Znamo se, radili smo. Znači, vode se dva spora i time što se staje na stranu, bez toga da se dođe i da se razgovara s Vaterpolo klubom Partizan, znači opredeljuju se, Vaterpolo savez Srbije se opredelio ko je titular i time obmanjuje se javnost. Da, ali time što su u stvari pregovarali, time što su u stvari ispregovarali sa opštinom, a ne sa vama, kažete da su stali na stranu opštinskih vlasti. Da li ste vi stali na stranu opštine ili vam je, zašto ste optuženi Partizan trnu u oku? To oni kažu u njihovom saopštenju od juče, blago rečeno sramotnom, je napad na mene isključivo. Znači, kao bivšeg predsjednika Vaterpolo kluba Partizan, koji sam sad postao, pa svi znaju da sam zvezdaš. Znači, ja bi bio David Copperfield da sam uspeo da ugasim Partizan za mjesec i po dana. Da počne, ne znam da li ću da imam vremena. Nećeš uspeti to sigurno. Ne, pa gigant ne može da se ugasi, to nije normalno. Tako je. Samo recite zašto imate vremena za sve, nego zašto ste pregovarali sa opštinom Voždovac, a niste pregovarali sa Vaterpolo klubom Partizan? Evo, na primjer, zbog ovoga. Šta je to? Ugovor o davanju korišćenja nepokretnosti grad Beograd daje opštini Voždovac. Evo vidite, papir ovdje stoji. Da li vi kažete da je to vlasništvo opštine Voždovac, a to je prema gradu? Tako je sud odlučio. Ja neću da se mešam u to. Ja imam ove papire, a ne mešam se. Koje papire imaš? Evo, ugovor o davanju na korišćenje nepokretnosti. Grad Beograd, gospodin Siniša Mali je dao to u decembru, mjesecu, januar. Da li imaš ti papire koji ima Vaterpolo klub Partizan? Ja se nisam mešao. Čekaj, polako. Znači, opština Voždovac sa svojom, ovom kako se zove, odlukom
Vaterpolo savezu daje 6 sati dnevno termina besplatno. A Vaterpolo savez, kao što svi znaju, ja sam ga preuzeo 24. aprila sa dugom od 1.300.000 eura. Znači, recite mi vi, da li bi vi odbili 6 sati besplatno za treniranje reprezentativnih selekcija koji se pripremaju za evropsko prvenstvo? Od koga? Samo želim odgovor da znam. Da li bi odbili? Ne, ja Tako da vam mislim da kažem, ne ako bi. uzimam od nekoga čije to nije vlasništvo, da, odbila bih. Ali ako uzimam od nekoga čije je to vlasništvo, pa to ja ne znam. onda možda i ne. Ja imam Ali ove papire koje su... znate da postoji spor? Pa znam, ali isto tako, jer vi znate da je Partizan naplaćivo sve te termine godinama Vaterpolo savezu. Evo ovako, 24. aprila postajem predsjednik Vaterpolo saveza, dug prema VK Banjici, dobro ste čuli, VK Banjici, ne prema VK Partizanu, je samo trenutak, ja se svinjam, 1.642.634 dinara. Dinara. Tako je. Prema VK Banjici. Znači, ne prema VK Partizanu. Dobro. Za termine iz obaveze Pa čekaj, polako, Šoštar. Ja se izvinjavam samo da objasnim, da bi ljudi svi Da bude znali. jasno, pa da. Znači, za manje od 10,5 dana Viktor Jelenić kao zvezdaš isplaćuje ceo ovaj dug VK Banjici. Viktor ste vi. Tako je, tako. Dobro, pa samo da znamo, kažemo gledamo. To sam ja kao predsjednik, pošto ne, zbog toga što je napad juče sa saopštenjem bio isključivo na mene. Znači, ja ću da uništim Partizan. Dobro, šta ste htjeli da kažete? Izvodi Na to mesto ovdje ste da je... postavljeni da bi rešili tu situaciju. To rade predsjednici, ali tako? Tako je. Pa evo sam rešio za mjesec i po dana isplatio dug VK Banjici. Samo da završim. Znači, od 1. septembra 2017. do 31.1.2018. fakturisano je Savezu što od VK Partizan i VK Banjica 15.178.000 dinara za 9 mjeseci. Kada? Ovo apsolutno nije tačno. Znači, ovo apsolutno nije tačno. Ovo su sve. Ovo nije tačno. Znači, 15 miliona, znači, apsolutno to... Ali dva kluba, ne samo vi. Tako je, da. Dva kluba, Znate zato zašto je što drugi smo- klub? Zbog ovoga. Zato što je Partizan u blokadi, evo, ovo je NBS, Partizan je u blokadi već 2 godine, ovo je cifra, 161 milion dinara. Zato fakturiše VK Banjica. Znači, to je, poverioci ne mogu da dobiju pare, pa se fakturiše VK Banjica. Mislim da idemo malo daleko od teme, ali ako treba da se priča. Znači, prvo nije tačna cifra od 15 miliona, odmah da bude jasno. Ne, dobro. Znači, prvo, od 1. septembra 2017. Kolika je cifra? Od 1. septembra... Jel se ovo izvodi Savez? Znači, od Jel se ovo izvodi Savez? Od 1. septembra, znači, Evo, mahanje papirima je već dobro utvrđena... Može, da. Znači, mahanje papirima je već nešto što smo imali prilike i ranije da vidimo, nažalost, na ovu sportu, evo sad imamo prilike da vidimo sportu. Znači, situacija je sljedeća. Da, jeste. Naplaćeni su termini po ceni od 8.900 dinara. Zašto? Zato što je Vaterpolo klub Partizan to dobio od opštine Savski Venac 1992. godine na upravljanje i raspolaganje. 8.900 dinara je cena po satu koja je duplo i više od duplo jeftinija od bilo kog sportskog centra u gradu. Zašto se to radilo? Zato što smo na istom putu, istom zadatku. Zato što sam rekao da postoji znak jednakosti. Zato je bila cena 8.900 dinara. 15 miliona je apsolutno netačna cifra. Za svaku godinu je cifra bila između 3 i 4 miliona dinara. Govorim u toku vremenskom periodu za jedno leto, kada su je pripremale mlađe selekcije. Znači 15 miliona je nešto što je neverovatno. I da je uvek postojalo razumevanje za to, pošto i Savez, nažalost, išto u teškoj situaciji i nema sredstava i uvek se snalazi i zato se uvek i pravio dogovor. Znači, sa zakašnjenjem se plaćali. Ovo što jeste urađeno sada, od momenta kada je Viktor postao predsjednik, znači jeste se platio dug iz 2015. godine. Zašto je to moralo da se uradi? Čak smo mi formalno i poslali... Pa čak smo formalno poslali... A da li iz 2015. ili ne? Čak smo formalno poslali... Čak smo formalno poslali... Ne ovi, nego ovo što ste platili, na to mislim. Čak smo formalno, znači poslali i opomenu pred utuženje. Zašto? Zato što kad zastari nešto, onda više ne može da se naplati, to je naša, da kažemo, zakonska obaveza, a s druge strane bi bila i zakonska obaveza Saveza da je zakasnilo da to i ne plaće. Ali ono što je suština ovdje, zbog čega i zašto se Viktor stavio kao predsjednik Vaterpolo saveza i kao predsjednik moje krovne kuće na jednu stranu u sporu.
To je čitava suština. Dobro, a što niste sačekali da se proces okonča? Ajde sad, Mogu dakle... ja sam vam postavio jedno pitanje. Recite mi vi, kad je Savez u dugu 1.300.000 eura, svake godine se plaćaju enormne cifre za treniranje. Pa dobro, ali ako se presudi recimo u korist Partizana, oni će vama retroaktivno tražiti i morat ćete da platite sve to što vam je bilo besplatno. Evo ja ovde na televiziji kažem da će Vaterpolo savez da plati sve te termine na Sportskom centru Banjica ako sud presudi u korist VK Partizan. Evo, to da se zna odmah. Evo vidite, ja sam postao predsjednik 24. Pogledajte kad mi je poslao to. Ni 5 radnih dana, 6 opomena pred utuženjem. Ko vam je poslao? VK Banjica. Malo pre sam objasnio. Malo pre to objasnio da zastareva i da to zakonsko koje je formalno moralo da se uradi. Isto kao što da je zastaralo Vaterpolo savez formalno... Dobro, jeste imali još par dana, baš 5 dana. Ne, to nema veze nikakve sa izborom Viktora za predsjednika saveza. Apsolutno nikakve veze nema, nego to je pitanje formalno termina. I jeste ta obaveza urađena. Ali to je nešto što je bilo pre 2 godine. I to je ono što je suština. Ali mi opet, znači, odlazimo sa teme. Znači, Vaterpolo, klub Partizan, bazeni Sportskog centra Banjica, vrata su uvek bila otvorena za sve naše selekcije. Ovde se radi isključivo jedino, i to je bila moja reakcija juče na konferenciji za štampu. Zašto se moja krovna kuća, od koje nikada nismo tražili, jer ne bi bilo ni fair ni korektno da se u sporu stavi na našu stranu, što bi možda bilo normalnije, stavila na drugu stranu u sporu. To što je dato besplatno, nešto što je pitanje čije je jedan, ja sam i to rekao na konferenciji za štampu, ja sam rekao i to na konferenciji za štampu da je to jedna jako opasna i populistička izjava. Pitam vas zašto se i do sada nijedan sportski centar nije davao besplatno bilo kome. Predsjednik opštine Voždovac je na to isto konferenciji za štampu od prekjuče pozvao sve građane da besplatno dođu na bazene Sportskog centra Banjica da se kupaju. Šta to znači? To znači direktno poziv na linč svih nas koji smo gore. Jeste vi pitali tog predsjednika, da li ste bili kod njega, jeste mu odnali papire, vašu istinu? Znaju svi papire. I to je ono što je suština. Viktor je ovdje došao kao javni pravobranilac opštine Voždovac sa papirom koji ima. Kakav javni pravobranilac? Ja sam došao, mene su zamolila vaša asistentkinja, ja nisam ih hteo da dođem. Hteo sam napravim konferenciju za štampu. Hvala što ste došli. Znači, Vaterpolo klub Partizan je dobio na upravljanje i raspolaganje taj bazen 1992. godine. Osnivač javnog preduzeća, javne ustanove... Pa pokaži papir. Savski venac. Osnivač javne ustanove, bili su svi prisutni i zna se gde su. Mislim, mogli smo da dođemo ovdje i da budemo 4 dana ovdje prisutni. Znači, papiri su tamo da treba da budu. Znači, osnivač je opština Savski venac. I sve je potpuno jasno. I da je neko hteo, mogo je da pozove i da mu svi su daju ovako papiri, pa bi onda trebao... Ko ti je dao za pravo da ti budeš sudija? Znači u sporu. U sporu ti ne možeš da budeš sudija, to je suština. A tako si se postavio i ti si već presudio. Zato je to reakcija, zato što je jako teška situacija u Partizanu, a na taj način zaista mislim samo da se još potpiruje vatra, pa onda se još dode na to da bi trebao, sad se očekivalo vjerojatno da će Vaterpolo klub Partizan kaže našim devojkama, našoj nacionalnoj selekciji, ne možete da uđete tu. To se vjerojatno očekivalo da bi onda bio skandal. Isto kao što će sutra da bude kada dođe 500 ljudi da se kupa besplatno, ili im je to obećano, kad kaže pa nema. Pa zašto drugi bazeni u Srbiji nisu besplatni? Ali šta ćete sada? Vi kažete juče ići ćete do kraja. Šta znači to kada kažete vi ićete do kraja? To u neku ruku zvuči kao pretnja. Ne, nije nikakva pretnja. Ne, ovo nije pretnja. Pomisle kako će nekadašnji najbolji golman na svetu da odbrani Partizan sada? Evo, samo pravno. Znači, samo pravno, ovo su sve neke stvari koje su